kala juulɗo moftuɗo tikkere e ɓerde muɗum wat feere jaltina ila maya woto bonno dewal maɗa Allah ceerno woto bonno imanagal maɗa woto bonno tawhidi maɗa woto bonno fimde ma e nelaɗo Allah sallallahu alaihi wa sallam ceerno tikkere moƴƴani woto bonno wi maɗa woto bonno gurdam maɗa ane Allah hakkude maɗa e neɗɗo julɗo badde eɗen jiidi yumma e baba Allah addi meɗen eyi ko kaɓeten ko fuɗɗani e meɗen ari guila e sahabaɓe naati hakkude ɓiɓɓe yumma ano enen Allah waddi men en hay goto men ala bandiraɗo caggal goɗɗo jiiɗodiren jaggodiren jurmodiren nafodiren ceerno holko tikkere nafata tikkere holko nafata tikkerte jibinta ko haasidagal jibinta ko gañgu ƴew tan sa tikkani neɗɗo so haala makko haalama eɗe jewta tan min mi anda ano aɗa tikkodiri e kaari tan mi wima Ousmane ko neɗɗo moƴƴo min mi andaɗo kaɓite ɓe joni kolla kam e yeeso maɗa wonde an ka kamɓe Ousmane sa jewtannoɗo tan dañƴa walla yeeso ma ngo tan visage ma holla kam goɗɗum holla kam ko meɗi andira deka an Ousmane o kawrani taw min an haalanani Ousmane haalanani koye haalatan eɗe jewta wiya Ousmane kay wallahi nde tawmami zanni ko ni o way deka an a yiɗa Ousmane min mi anda tan kolla kam e yeeso maɗa an ka tikkat Ousmane ay haasidagal nana e maɗa e piiso gañgu hunde fof ene safro ceerno ko wona gañgu e aduna ɗum waɗi Allah wi nelaɗo Allah sallah sallam moolo wa min charri hasidin ila hasad moolo e haaside so feññini haasidagal makko ha o hollima o yiɗama andu kaddi bonande ko ɗo hande ala ko tikkere jibinta so wona gañgu ala ko gañgu jibbinta so wona haasidagal